Ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, бардоро ва апаву модару хоҳарои азиз. Авиакасай Толибов. Имрӯз 19 феврали соли 2025 боз ҳам як соати дигар дар эфир ҳастем. Хуб, аз нархи навоии авиабилет шуморо бохабар мекунем. Бардорои азиз, шахсое ки дар эфир иштирок карда наметавонанд, баъд аз эфир тамошо мекунанд. номерои ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номеро WhatsApp ҳасташ. Шумо метавонед дар WhatsApp муроҷиат кунед, саволотона тиен ва билет харидорӣ кунед. Ба тамоми рӯи дунё, бардорои азиз, билет дорем. Билетҳо электронӣ бо нархи дастрас. Ба Дилипур метавонед ки муроҷиат кунед ва билет харидорӣ кунед аз авиакасаи мо. То соати 11 шаба метавонед муроҷиат кунед, саволотона тиен, билет харидорӣ кунед. Бардорои азиз, бихатной нест. ҳар рӯз кор аст бардоро. Аз соати 7 саҳар ба вақти Москва то соати 11 шаб ба вақти Москвара кор даем. Билет электрон мешавад. Бардорои азиз, сурати паспортона рӯй мекунем, билетотона мегирем, дар WhatsApp мепартоем. Ягон ҷо кашокаш намекунем, ягон ҷо намерен. Ами хонаи сода, ҷои кор даи ё ки хона даи бародар, паспорта рӯй мекунем, билетона мегирем. Баъд Дилипур мерен аэропорт, чикор мекунем, регистратсия мегзарем, далиши иншоалло рафтан мегирем. Марамат кунен, эфир дороем. Бародарои азиз, дастгирӣ кунен эфиромона, прямой эфиромона дастгирӣ кунен. Нафаре ки меҳмон бошен, подписатсия кунед. ҳар рӯз эфир мешавад. Нархи навои билета ҳаминҷа мебинем. Дар прямой эфир, бародарои азиз, ки ҷое ки шумо дар билет дар кораи ҳаминҷа нависен, чӣ саволе ки бошад, мо хонда ҷавоб гардонем. хуб, мерем саволонро, савол хондана сар мекунем. Бардори азиз, якум нафаре ки дар ин рӯз дар эфири мо иштирок кардан, акаи Хуршед Сангинов. Салом ака, айхуҷан ба Питер моҳи марда чанд пулай? Ва алейкум салом бародар, хуш омадӣ. ҳамин доромадем. Бародари азиз, як дона лайка аввал бигузорем ба хотири дастгирии канал, ба хотири дастгирии эфиро. Бародарҷоно, хуб, айхуҷан ба Питер дар моҳи март ози варианти арзонша мебинем. Бародари азиз, гап мезанем. хуб, хуҷан ба Питер, варианти арзонаш дар моҳи март. Бародарҷон, ози як дақиқа мебинем. хуш омадем. Бародарое ки нав дохил шидесем. Варианти арзон Питер хуҷан 25500 рубл мешавад. бародар, ай ҳама арзонаш моҳи марда. яъне ки ай Питер, яъне ки ай хуҷан ба Питер омадана ҳозирашда ҳамин хеле нархи наво. бо мумкин али шавад, арзон шавад, бо қимат шавад. ҳар рӯз нархи навои билет ҳар хел аст. бародаро, хуб, бародар Насим нависян, Насим Ҷурабоев. Салом алейкум додарҷон, билети Москва душанбе, варианти арзон А1 то 5 марта. Ва алейкум салом ака. ози мебинем, ози гап мезанем. Варианти арзонаш А1 то 5 марта, Москва душанбе. варианти арзон 1 то 5 ва Внукова душанбе мешавад 13000 рубл. Аэропорти Внукова душанбе 13000 рублай. 1 то 5 марта. баъди ва Жуковский мешавад. бародар, 13500 мешавад. акай Насимҷон. хуб, Имомов Немон. Салом алейкум, 1 моҳи март чанд сумай бухтар? алейкум салом бародарҷон. ай Шереметова да назар дорем. Шереметова бухтар бошад. ози мебинем, нархша шумо гап мезанем. хуб, 1 март Шереметова бухтар. рӯзи якум да рейс ҳастай, дуюмда надорад. Якумда 11500 рублай бародар. 1 марда. ана баъд дуюмда рейс нестай, бо 3 март мешавад
12400 рубл мешад Шереметова ба Бухтара. Саломат бошин акай Насим, саломат бошин. Ҷумагул Назаров ака салом алейкум. Ма ай на ака моҳи апрел Жуковский моҳи апрел Жуковский ба киҷора акай Ҷумагул Назаров бародар ай Жуковский ба киҷора дар кора моҳи апрел Муҳиддин Шарипов ва алейкум салом. Раҳмат ака барои лайк. Ҳазор раҳмат. Зинда бошен бародарҷон. Лайк мемонен, дастгирӣ мекунен. Бародари азиз саволҳоро нависен, маромат кунен, тесте саволотонро нависен. Билетҳо арзон астай, билетҳои рафтан, омадан билетҳош қиматай бародаро. Касе ки раакӣ бошад, арзон меравад, касе ки омаданӣ бошад, қимат мебиёяд, билет қиматтар астай. Билетҳои Душанбе Москва ай 30,000 боло астай бародаро. ай 30,000 рубл боло астай билетҳои омадан. Куҷои Россия набошад, қиматай ҳозир. Рафтан да арзонай, омадан қиматай. Ҳозирашна мехем бародаро. Я марҳамат кунен. Касе рафтанияй бурд мекунад, омадан да хай қиматай бародаро. Рустам салом ака, билети Ташкент Минск чанд пулай моҳи март? Ай 15 то 20. Ва алейкум салом акай Рустам ҷон. ҳозир мебинем бародарҷон. Ай Ташкент ба Минска. Хоб Беларусия. Хоб ай 15 то 20 март. Ҳозир мебинем акай Рустам бародарҷон. Дастгирӣ кунед, шумо лайкотонро бигузоред. Хоб ай Ташкент ба Минска варианти бе багаж арзонтар астай бародарҷон. 19800 рублай. 19800 да моҳи март меёвен. Муҳиддин баъди 20 март чанд сум мешавад Москва Тоҷикистон? Акай Муҳиддинҷон бародарҷон, ҳар хелай ҳозир ман пешгӯӣ карда наметавонам. Мумкин баъди 20 март бо айдам арзон шавад. То вақта ждат кардан дар кора. Ҳозир ҳеҷ гуфта наметавонем ки арзон мешавад ё қимат мешавад. И вобаста ай чӣ мегӯянд ҳамин ситуатсия бародаро. Авиакомпания ҳамун ҳолата дида нарх нав мемонанд. Праздник бошад қимат мекунанд, праздник набошад арзон мекунанд. ҳам ягон чира дидад. ҳам принсипи чизшон ҳам хеле мумкин ам марда бо арзон шавад баъди 20 март. ҳозир ман гуфта наметавонам. Муҳаммад Расул Раҳимов 28 март Внуково Ташкент 28 март. ҳозир мебинем бародар. Внуково Ташкент 28 март. март Внуково Ташкент варианти бе багаж дорад 7000 рублай бародарҷон. Бе багажаш 7000 рублай. Исмоил Нуралиев Дамадетов Кулоб як бачаи 5 сола. Як солаята одами калон 12 март чанд сум бошад? Номеро худтон ҷавоб мео бародарҷон, ман худам ҷавоб метавонам. ҳамин номерое ки WhatsApp ки дидесен, ҳамин номеро бардори азиз мо худмон ҷавоб метавонем, худам ҷавоб метавонам. Билетотонам худам менависам бардори азиз. Баъд или пур метавонем билет бигирем. бе камбудӣ бародарҷон. хоб якта 5 сола, якта 9 сола.
я 5-сола, як 9-сола, я одами калон 12-ами мард Дамадедов Куллоб. Значит 3 нафар мешад. 12-ами мард. Ози мебинем бародар. лайкҳоро мегузорем бародари азиз. касе ки дуромадисен ҳозир эфир дуромадисен як дуна лайкотона бимонед. хоб 12-ами мард Дамадедов Куллоб 3 нафар да бародари азиз. нархи билет 41400 рубл мешавад. як калону дитак кудак. озираш нами хеле нарх. Хуршед Холзода, ва алейкум салом. 26 феврал душанбе внука чанс ман. 26 феврал. Хоб. феврал. Возьми мне морда. 26 феврал душанбе внука 3500 рублей бардаржон. 3500 рублей. Саид нависа Жуковский душанбе 6 март. Хоб, возьми мне морда. Жуковский душанбе 6 март. бародари азиз мемонем лайкона хистеста як дуна лайкотона бигзоред. 6 март Жуковский душанбе 14500 рубл мешавад. акай Саиджон. бачаи тоҷик нависад салом алейкум ака Дамадедов Куллоб 14 март. ва алейкум салом. хушомаден бародарҷон. 14 март. 14 март Дамадедов Куллоб 16500 рублей мешавад. Сафарали Давлатов ака 5 апрел Жуковский душанбе. хоб 5 апрел Жуковский душанбе. ҳозир мебинем марда. 5 апрел Жуковский душанбе 19900 рублей мешавад. Шерали Рузибоев салом алейкум. 6 март Питер душанбе. алейкум салом барда. Санкт-Петербург душанбе 6 март. хушомадед. 6 март Санкт-Петербург душанбе. ҳозир як дақиқа барда. шашми марда 22400 рубл уралский ҳастай барда. Сомон эйр ҳам ҳастай. ҳозир Сомон эйрша мебинем. арша гап мезанем. Сомон эйрам ҳастай, рейс дорад. Сомон эйр 22500 барда. рӯзи ҳамун 6 марда ҳастай. Муродулло Сариев внук ва хуҷан 18 март чанс. Внук ва хуҷан бародарҷон рейс нестай дига напаридестай. ҳозирашда фақат ё Дамадедов хуҷан ҳастай ёки Жуковский хуҷан. ай внук ва напаридестай бародари азиз. Внук ва фақат душанбе ҳастай ҳозирашда. хуҷан намепарад, Куллоб намепарад, Бохтар намепарад. фақат душанбе бародарам. касе ки ай внук ва раки бошад фақат душанбе меравад. вариантҳои бисёр хуҷан ай Жуковский мешавад бародарам. Жуковский хуҷан ҳастай. Дамадедовам рейсҳош камай.
марҳамат кинем бардори азиз саволотуна тез сезамҷа нависен ҳама саволотро мехонем 1 соат дами эфир вақт ҷидо кардагим. салом алейкум акаҷон, нархи билет кулоб як кӯдак 1 сола, як кӯдак 4 сола, як одами калон 27 феврал. Алейкум салом бардори азиз, бози мебинем. хуб Дамадедов кулоб ята 1 сола, ята 4 сола, як одами калон 3 нафар значит 27 феврал. 27 феврал. Бози мебинем барлар. Бози як дақиқа. лайкора бигзорем бардори азиз. касе ки нав дохил шидесен лайкотуна бигзорен. марҳамат кинед саволотон бошад нависен ҳамҷа. хуб хуб Дамадедов кулоб 27 феврал дута кӯдак як калон 25500 рубл мешавад бардор. 25500 рублей. Раҳмиддин Саймиддинзода салом алейкум. Казан душанбе 3 апрел. Алейкум салом бардарҷон. Казан душанбе 3 апрел. Казан душанбе 3 апрел. Боз бинем ку бардар ҳастай 3 апрел. Казан душанбе 3 апрел ҳастай рейс. хуб 16800 рублей мешавад бардар. 16800. ҳоҷи Аҳмад ва алейкум салом. шумо да подписатсия кардаги зинда бошем барои дастгиритон. 10 март Дамадедов кулоб. ҳозир мебинем бардар. Дамадедов кулоб 10 март. Даҳми март Дамадедов кулоб 16500 рублей бардар. Мирзошо нафаҳмидем 7-8 март киҷо дар кӯрай бардар. Ҳасанов Ҳасан салому алейкум. Алейкум салом бардар. 25 феврал Екатеринбург душанбе. 25 феврал Екатеринбург душанбе. боз мебинем ака. хуб Екатеринбург душанбе 25 феврал. бародари азиз, касе ки даромадеса илтимос як дона лайка бимонед. як дона лайка бимонед. хуб так ҳозир бардар. душанбе так Екатеринбург душанбе 25 феврал. хуб ду тарейсай бародари азиз. як таш так я рейсш 13600 рубл уралский ҳастай. я тай дигаш Сомон Эйр 13300 рубл мешавад. Екатеринбург ба Душанбе рӯзи 25 феврал. Ҳасанов бардар. Меҳрӯж нависай салом алейкум ака. якум бор равӣ мегардона бошанд. Алейкум салом ака. бовар кинен ҳеч гуфта наметавонем бардар. даст хушонда вай таможня мақсад мо чӣ мегӯянд надорем ягон хеле связ ва ёбхати бардар.
ҳама чи вобастаи хитонае. Ин саволошон дар хай хушрӯ ҷавоб додем. Нормально гуфти ҳамон русухшон. Аки якум бор шанс ман хиёл мекунам шанс бисёртар аст. Те ягон хе нарушение кардаги нест, ягон чӣ кардаги нест. Бояд нагардонанд, хе логично фикр кунӣ, бояд нагардонанд. Яке агар ягон чира надонӣ, нафаҳмӣ, хай мумкин бигардонанд бародар. Саволот ян ки барои чӣ омадест, ки ҷо рафтест, чӣ кор мекунӣ, пеш кӣ мерӣ, мақсади омаданет чия, ҳамин саволоро надонӣ, хай мумкин. Намарамад ки ин саволотро нанависем бародаро. Фаридун ака раҳмидӣ, нафаҳмидем бародар саволи шуморо чӣ нависем. Фаридун Кандаков салом алейкум ака 21 ба 22 чанд бошад Питер душанбе. Ака Фаридун ҳамин моҳа дар назар дорен ё ки моҳи марта нависем бародар. Моҳи февралай мартай. Ҳасанов саломат бошем бародар. Шумоам раҳмат ки медорен дастгирӣ мекунед. Саидов Алишер Внукова Ташкент 28 Внукова Ташкент 28 феврал бошад. хоб Внукова Ташкент варианти бе багаж аст бародар. Бе багаж аст 6600 рублей мешавад 28 феврал. Ай Внукова ба Ташкента. Мероҷ бародар саломат бошед. Шумодам раҳмат барои дастгириётон. Раҳимҷон Мирасадов салом алейкум. Хуҷанд Москва 23 феврал чанда яка. ҳозир мебинем бародар. Хуҷанд Москва 23 феврал. 27 феврал Хуҷанд Москва 3900 рубл мешавад. 27 феврал ҳамин рӯзи якшанбе. рӯзи душанберам ҳамин нархай бародар. Дилмурод Каримов салом алейкум. Созен хубем брат. Алейкум салом. Раҳмат бародар. Шумо созен. 20 Москва душанбе чанд пулай? 20 кадом моҳ бародари азиз? ҳам пагара дар назар дорем ё ки моҳи марта? 20 пагам 20 феврал мешавад бародар. 10 март Дамодедов Кулоб 15800. 10 март Дамодедов Кулоб. 10 март Дамодедов Кулоб 15800. Туркменистон билет сколько? Март Алиев 21 феврал Жуковский Душанбе 21 феврал Жуковский Душанбе 21 феврал да бародар. Жуковский Душанбе 13500 рублей. 13500 мешавад. 20 март Дилмурод Москва Душанбе 20 март. ҳозир мебинем ака. 20 март Москва Душанбе. Москва Душанбе. 20 март Москва Душанбе 16500 рубл мешавад бародар. ё ай Жуковский, ё ай Внукова Душанбе. акай Дилмурод метавонен ай Жуковскирам ҳамон нархда бигирен, ай Внукварам ҳамон нархда метавонен бигирен да 20 марта.
ҳозирашда ҳамин хеле нарх. Ака билети душанбе Домодедов 10 марта чанд сум? Боз мебинем 1 дақиқа. Душанбе Домодедов 10 март. Душанбе Домодедов 10 марта. Хоб Душанбе Домодедов 10 март. 10 марта 3900 рубл мешад бародар. Одинокий 3900 рублей шидеста. Марҳамат кинед, касе ки бардори азиз нархи навои билет маъқул шид, паспортуна рӯӣ кинед дар ҳамин WhatsApp ки ҳозир дар рӯи экран дидесен. Билетотуна мегирем, баъди ҳамин эфир як дуна нависа рӯӣ мекунем. Ҳамаро чира қатем. Толибҷон Хаитов, салом алейкум. Алейкум салом. Ака 11 марта Внуково душанбе чанд сумай? Хоб 11 март Внуково душанбе 11 марта 14500 рубл мешад. Акай Толибҷон. Дилмурод саломат бошед. Ака ба гуфти шумо кадом аэропорт беҳтарай рафтан? Рафтанда ҳамаш созай бародар. Омаданда проблемай. Омаданда проверкаош бисёр аст. Рафтанда проверка нестай. Нехем хай Жуковский бонахсара ё Домодедов ё Жуковский. Дилрабо Қодирова 9 марта чанд сумай ака? Ай киҷо ба киҷо чанд сумай апа? Билети киҷора присидесен шумо? خب Мавзуна Кенҷаева, салом алейкум бародар. 23 феврал Питер душанбе. Ва алейкум салом. Боз мебинем апаҷон 1 дақиқа. Санкт-Петербург душанбе 23 феврал. Санкт-Петербург душанбе. خوش آمدین اپاجانوی عزیز. شما را لایکو را بگذارین. لایکاتون را دریغ ندارین. دستگیری کنین. افیرومون را دستگیری کنین. اپاجانوی عزیز، برادروی عزیز. بگذارین لایکو را دریغ ندارین. нафаре ки нав дохил шидесен хуш омадин. хоб 23 феврал да Санкт-Петербург душанбе 22400 рубл мешад. варианти арзонаш 22400 апай Мавзунаҷон. ака ба 20 марта Тоҷикистон чанд? 20 марта киҷои Тоҷикистон чанд сумай бишед бародар? киҷош хуҷанд душанбе Кулов, ай Москва, ай Питер, ай киҷо ба киҷо пура нависен бародари азиз. меҳнат кардаи қаме нависен. ҳам саволтона пура кунен кӯтоҳ.
питер душанбе 20 март. тамом қакутов нависем бародари азиз. мо мебинем инҷа Жуковский душанбе 9 марда чанд. хоб апай дилрабоз мебинем. Жуковский душанбе 9 март. 9 марта Жуковский душанбе 14500 рубл. Шамшод нависа. Салом алейкум. Созин худодака худо рашка бародар шумо созин тинҷен 15 майда чанд сумай питер душанбе оҳ баша 15 марда 15 май 15 майда воз бинем ку агар бошад 15 майда бошад бародарҷон гап мезанем. ҳастай 15 майда ҳастай 25000 рублай Санкт Петербург душанбе. Салом алейкум брат, дамади душанбе 22 феврал. Ва алейкум салом бардар, хуш омадин. Хуш омадин ба эфири мо. Меҳмон бошен, як дона лайка бигзорем, подписатсия кунед. ҳар бега бародари азиз эфир сар додистем. ай нархи навои билет шуморо бохабар кардистем. Дамади душанбе 22 февралда 13900 рублей мешавад бардар. Дилрабо саломат бошед. Исмоил Нуралиев Дамадидов клуб 7 март. Хоб 7 март. 7 март Дамадидов клуб 16500 рублей бардар. 25 март Внукова душанбе 25 март. хобози мебинем бародарҷон. 25 март Внукова душанбе 16500 рублей ҳозирашда. моҳи марда ҳами хеле бародар. Мумкин бо арзон шавад. Агар ягон гараждат кунем бо арзон шиданша мумкин е бародарҷон. қимат шиданша мумкин аст. ҳар хеле ҳозирашда бародари азиз билетҳои Шереметова бохтар арзон астай. то 10,5, 11, 11,500, 12,000 рубл метонем биёвен Шереметова бохтар моҳи февралда. агар ки тарафҳои Тоҷикистон арзон рафтанӣ бошен, инами бохтар аст ҳозирашда арзон. метонед муроҷиат кунед. Ака се кӯдак қатъи модараш Жуковский душанбе чанд сум мешава ҳамааш? се кӯдак нависен бародарҷон, числоша нависен. кӯдакҳо чанд сола ҳастанд? 21 феврал. кӯдакҳо чанд сола ҳастанд? 1 солай, 5 солай, 10 солай. нависен ава солоша нависен. мебинем ози саломат бошед. се кӯдак мегем мо намедонем бародарҷон чанд солай вай чӣ хелай 1 солай, 1 моҳай, 1 ҳафтаинай. вай вобаста ба ҳамун солаш. Умедҷон ва алейкум салом бародар, хуш омадӣ. хуш омадӣ ба эфири мо. Исломиддин Имомалиев ва алейкум салом бародар. Москва Қарши 10 март чанд сумай? хуб Москва Қарши оз мебинем бародар. Москва Қарши 10 март. Москва Қарши 10 март бе багаж 10700 рублей бародар. багаж хати 11200 мешавад. ай Дамадидов ҳастай билет. шаш сола, 5 сола, 3 сола 4 нафар значидан. ҳозир мебинем бародарҷон. Жуковский душанбе 21 феврал 6 сола, 5 сола, 3 сола 6, 5, 3 4 нафар значит мешавад. 4 нафар. Жуковский душанбе. хоб ози як дақиқа.
خب روزی 21 فеврал 21 феврал. Так. Так, рӯзи 21 38700 мешавад бардор. Жуковский душанбе ҳам 4 нафар да 38700. Ана рӯзи 22 меша арзонай бардор ҷон. 22 да арзонтарай, хеле арзонай. Ҳозир гап мезанем нархш. рӯзи 22 феврал да 33700 рубл мешавад. Жуковский душанбе ҳам 4 нафар, 3 та кӯдак, 1 та калон. 22 феврал да. Акаи март. Умедҷон нависта зинда бошем. 26 феврал вунука душанбе набин ку ҳоҷӣ. Хуб мебинем барлаҷон акам худо куна ки гапотон амалӣ шава. ҳоҷӣ мегӯен худованд бирасонамон ба ҳамин ҳоҷигира. хуб 26 феврал вунука душанбе 12200 рубл мешавад ака. исломиддин саломат бошем бародар, шумо дар раҳмат ки медурӯед, дастгирӣ мекунед. нафаре ки меҳмон ҳастед бародарҷон, подписатсия кунед дар ҳамин канал. Эфир сар метем ҳар бега нархи билета гап задистем. Каседе ки маъқул бошад марҳамат кунед, метавонед харидорӣ кунед. ҳамин авиакасаи мо. Муродулло Сариев, Домодедов, Хуҷанд 18 март. хуб Домодедов, Хуҷанд 18 март. ҳозир бинем ку бародарҷон 18 март. хуб 17700 18 март Домодедов, Хуҷанд 17700 рубл мешавад. Муродулло Касиров Суҳроб, салом алейкум. Нерюнгри Новосибирск билет дорен? ҳозир бинем ку бародарҷон. ва алейкум салом. кайда дар курай бародар? акай Суҳроб кайда дар курай? гап занем бародар числошон. билетш ҳастай? Нерюнгри Новосибирск билет дорад. бе багажам аст, багаждоршам аст. Сохтмон тиҷӣ нависа билети Челябинск душанбе чанд шид? Кайда бародарҷон чанд шид? Кадом рӯзда? Кадом моҳда? Умедҷон нависта зинда боши брат. 26 март чанд мешава вунука душанбе? 26 марта бародарҷон. ҳозир бинем ку бизанед лайкора бардоре ки нав дохил шидесен. як таята лайкора бизанед. 26 март вунука душанбе 16500 рубл мешавад. акай умедҷон. март Алиев саломат бошед. Нуриддин Турахонов салом алейкум. 27 феврал Уфа душанбе 27 феврал Уфа душанбе Уфа душанбе 27 феврал 27 феврал. ҳозир мебинем бародар. Сеюми феврал да шаби 22 ба саҳари 23 мешавад бародари азиз. 13900 рубл мешавад. Уфа душанбе. Муродулло саломат бошед. Одилҷон Халилзода 1 март билет чанд рублай?
киҷо бародар, билети киҷо, акаи Одилҷон, билети киҷо, яками март. Бародарҷон, билети киҷо да чанд сум? хуб, Челябинск баъди шанбе. рӯзҳои наздик гуфтаи бародармон, ближайший инами 22 дастаи бародар. Челябинск баъди шанбера 22 феврал ҳастай 14800 рубл мешавад. Акаи ҷоши инҷа бародар навистам. хуб, оз да WhatsApp ҷавоб тиҳем бародаро. Алло. Салом алейкум ака. Алейкум салом. Аками 3 март, 3 апрел чанд сум билет мешавад ака? Жуковский Душанбе. 3 март? 3 март, 3 апрел. Байни ҳамдига мода. Иш ва иш. Байни. 3 марта худаш 13500 ай. Апрела бо Жуковский Душанбе. апрела қимата яка. Апрел чанд сум ака? 19700 мешавад апрела. Жуковский Душанбе. бале бале. Ҳама рӯз моявай рӯз. Майлаш ака, майлаш. Саломат бош. Саломат бош. Яками март Алмата, Москва. Оз мебинем бародарҷон. Яками март Алматы. Акай Одилҷон. Яками март Алмата, Москва. Варианти бе багажаш 19000 рубл мешавад. 19000 рублей ҳастам. хуб, 2 марта арзонтар мешавад аллакай. 14700 мешавад бародар. ай Алмато ба Москвара. Нуриддин саломат бошем бародарҷон. Абдуллаҳоб Завқиев. Додарам бинем 5 март Шереметова Бухтар. хуб бародарҷон, оз мебинем Шереметова Бухтар 5 март. бародари азиз, лайкҳоро бимонед. Лайкҳо сустаи рӯз. хуб, 5 марта нестай бародар. 4 марта ҳастай Шереметова Бухтар 13300 рубл. ёки 6 марта мешавад 13600 мешавад. акама да Қазоқистонам шаҳри Алмато Москва паридан мехоҳам. Багаж қати 19000. Алмато яками марта бародарҷон. оз як дақиқа як бори дига бинем. варианти арзонаш Шереметова аст бародарҷон. бе багаж 19000 рублей. варианти бе багаж. Багаж қати бо камтар қиматтар мешавад. билет Казан чанд пула? Кайда бародар? Қаҳор. Кадом рӯза? Казан ба киҷора? Нерюнгри, Новосибир, Душанбе ё Хуҷанд. Нерюнгри. оз бинем ку бародар. ба пересадкаи 8 марта. 8 март. оз мебинем. хуб. Так.
Новосибирск худаш ҳастай бародаро душанбе 8 март не 9 март ҳастай Новосибирск нерюнги Новосибирск душанбе ҳастай бе багаж ҳастай 27000 рубл мешавад рӯзи 9 март. Так хуҷанд амози мебинем. خب خوجندم 9 март дорад 27200 рубл мешавад нерюнгири Новосибирск хуҷанд 8 мартам ҳастай хуҷанд арзонтар ҳастай 20200 рубл мешавад бе багаж вариантш 8 март ба Тоҷикистон аз Тоҷикистон ба Казан душанбе Казан барда душанбе Казан душанбе Казан 8 март тоғри бошад так душанбе Казан 8 март 33400 рубл мешавад душанбе Казан 8 март. Салом алейкум аз Тоҷикистон ба Якутияра чанд рубл ба 1 март Якутия боз бинем ку бародар Тоҷикистон киҷои Тоҷикистон душанбе бошад ба фикри ма прямой рейс надорад ба пересадка ҳастай бародарҷон душанбе Якутск ба пересадка ҳастай через Новосибирск беҳад қимат 53200 рубл мешавад бародарҷон 1 марта душанбе Якутск прямой рейс нестай хеле қиматай нархи навои билетш бародарои азиз ҳаволаро нависен тез-тез як 13 минути дига эфир мекунем баъд эфира ҷамъбаҳс мекунем дар WhatsApp мешем касе ки билет дар кор бошад то соати 11 муроҷиат кунед 11 шаб ба вақти Москва баъди 11 бародарои азиз дига чӣ накунем занг назанем мақсад чӣ накунем яхе бародарои ҳастай соати 3 рам занг мезанад 2 шабам занг мезанад 4 саҳарам занг мезанад бародарои азиз ҳамин вақте ки шумо ховен мисол як одам дигарам хова вақти шабай мақсад салом алейкум ака 27 феврал Жуковск душанбе чанд сумай пешакӣ раҳмат алейкум салом акай шӯҳратҷон ози мебинем 27 феврал 27 феврал Жуковск душанбе бародари азиз 12900 рублей мешавад варианти арзонаш алиҷон салом сози ака вунука душанбе алейкум салом кайда бародарҷон вунука душанбе кайда кадом рӯза 26 феврал да 12200 рублей бародарои азиз вунука душанбе касе ки раҳакия билети арзон ба душанбе 26 феврал 12200 Мирон Анаев алейкум салом акаҷон 20 апрел вунука душанбе 20 апрел 20 апрел ҳозир мебинем бародар так 20 апрел 20 апрел да вунука душанбе 21000 рублей Анаева аз Хуҷанд ба Казан так Хуҷанд ба Казан 8 март
оз мебинем бародарҷон. Казан 8 март. 8 март. Хуҷанд ба Казан. 8 марта нестай бародарҷон. Хуҷанд ба Казана прямой рейс нест. Умарҷон бобу калон салом алейкум ака. Душанбе Домодедов ба 10 марта. Алейкум салом бародарҷон. Душанбе Домодедов 10 марта. 10 марта Душанбе Домодедов. Так, Душанбе 10 марта. 10 марта 3900 рубл мешавад. Душанбе Домодедов бародарҷон. Бизанед бародари азиз, акои азиз, 16 дона лайк ҳастад, 4 донаи дигар лайка бизанед, 20 дона шавад. Дастгирӣ кинед. Марҳамат кинед, саволо бошад бародари азиз, нафаре ки нав омадин, саволотона тез нависед. Эфирам ки қариб ки наздик омадиста ҷамъбаст мешавад. Маъруф Закиров, Москва, Душанбе 4 март. Хуб, 4 март Москва, Душанбе. ҳоз як дақиқа бародарҷон. хуб, 14500 рубл мешавад. Ай вунук вастай вариант 4 марта. Бародари азиз, варианти арзонаш ҳами ҳастай. Ай Жуковскиро мешавад гирифта ҳамон нархда. Салом алейкум сози брат. Алейкум салом. Раҳмат, шумо наст? Билет Новосибирск Душанбе 23-26 да чанд сум? Бародарҷон 23-26 кадом моҳ? Ҳами феврал ё март? Рома, ва алейкум салом. Раҳмат барои лайк бародар. Домодедов клуб 27 да. Домодедов клуб. ҳоз мебинем бародар. 27 феврал. Домодедов клуб 13600 бародарҷон. Акай Рома. хуб, моҳи феврал Новосибирск Душанбе 27-26 феврал. Новосибирск Душанбе 27-26. хуб, 23 феврал Новосибирск Душанбе 11500 рубл бародарҷон. хуб, 24 феврал бе багаж 9700 рубл. хуб, 25 феврал бошад. Так, 25 феврал рейс нестай. 26 феврал 26. хуб, 26 феврал. ҳозир 26. Так, Новосибирск Душанбе 26 феврал ҳозир мебинем бародарҷон. 14700 мешавад. 14700 багаж қатъи. вариантҳои арзонша гуфтем то бародарҷон. маъқул бошад номерои WhatsApp дар мӯри экранай гирен, сохранить кинем, муроҷиат кинем, билетона мегирем. Азамат, ва алейкум салом. Душанбе Москва 5 марта чанд сум ака? ҳозир мебинем бародарҷон. Душанбе Москва 5 марта. хуб, айвонук вастай 28600 рублей мешавад. Душанбе Москва 5 марта. вариант айвонук вастай, баъд дигар аэропортош бо қиматтар мешавад бародарҷон. Жуковский ҳастай, қиматтар мешавад.
Азамат, ва алейкум салом. Душанбе Москва 5 март. Айра дидем. Умарҷон Бобукалон Душанбе Волгоград. Баъд 9-10 март. Бародарҷон Душанбе Волгоград прямой рейс нестай? Ё через Казан мегирен, ё через дидан дар Куба пересадка мешавад, прямой рейс надорад. Шумо дар WhatsApp нависем варианти пересадкаро бинем, ягон вариантҳои нақс шад, шумо дар гап мезанем. Рома нависа лайк камонем бардора, ами мардак барои кору бори мо шумо осон кадиста пешравӣ дора. Саломат бошед акай Рома. Раҳмат бардори азиз. Азо раҳмат. Зинда бошен. Лайкҳо 19 дона лайк шида бародарҷону. Як донаи дига касе ки лайк монад мешавад 20 дона лайк. Фирӯз Ахмедов Тюмен хуҷан чанд пула март дака март моҳи марда барда Тюмен ба хуҷан ози мебинем. Тюмен ба хуҷан моҳи март 14,000 рубл мешавад. Варианти арзонаш бародарҷон 14,000 рублей. Идрисҷон ва алейкум салом. Бачаи уча 26 феврал бинен Душанбе Жуковский. Ози мебинем бародар. Душанбе Жуковский 26 феврал. 26 феврал Душанбе Жуковский. Так. Душанбе Жуковский 26 феврал. Хоб 35,500 рубл мешавад бародарҷон. 26 феврал. Так, 27 февралш арзонтар аст, 32,600 рубл мешавад. Метавонед харидорӣ кунед. Акай Идрисҷон. Салом Расул нависа. Салом алейкум брат. 1 март дамади Душанбе чанд сум? Алейкум салом. 1 март дамади Душанбе. Азо раҳмат нафарои ки лайк монден. 22 дона лайк шид. Зинда бошен бародарҷоно. 1 март дамади Душанбе 16,400 рубл мешавад бародар. Умарҷон гуфтем бародар саволи шуморо. Дилшод Акбаров Москва клуб дамади 3 апрелда чанд сум? Ози мебинем бародар. 3 апрел дамадедов клуб 3 апрелда 20,600 рублей ҳозира шуда. Азамат через посадка арзонтар нестай? Нависен ака Азамат да WhatsApp нависен мебинем ака. Ягон варианти пересадка арзонтар бошад гапш мезанем. Далер нависа. Салом алейкум ака. Жуковский хуҷанд баъди 15 апрел. Жуковский хуҷанд баъди 15 апрел. Ози мебинем бародарҷон. баъди 15 апрел. Баъди 15 апрел бародарҷон 20,000 рубл мешавад. То моҳи мая, то 19 моҳи мая ҳамин нархае. Бародарҷонои азиз, саволои ҳаматонда имрӯз успед кардем, ҷавоб гардондем. Азо раҳмат мегем касе ки лайка монд. Зинда бошем. 23-24 дона қариб лайк шиде. Худованд нигаҳбонтон. Пага иншолло кӯшиш мекунем эфир бироем ва нархи навои билета шумода гап занем чӣ хел шидеса билето. Подписатсия кунед, пага бо суҳбат мекунем бародаро. Чақчақ мекунем. Акай Суворовҷон нависян пешакӣ то чанд қара гирифтан можно билета? То 2-3 моҳа метавонем бигирем бародарҷон. хубтараш 2 моҳае, неким то 3 моҳа мешавад. Билет гирифтан гирем фарқ надорад бародар. Чанд қа пеш хутон бухоҳед метавонем билетона бигирем монем.
خب برادرجونای عزیز اینا سوالای همتون ایروز خوندم. کسی که نرخو معقول باشد، معقول شدگی باشد، اینا نمره واتساپ برادرجون 5497 آخرش آز صخره‌ای که صورت پاسپورت روی که چیسلاش گپ زن بلیتون بگیریم روی کنیم در واتساپ افورین کنیم در این واتساپ رو میپرتیم. عظمت سلامت باشین. خب برادرای عزیز خداوند نگهبانتون تا افیرهای آینده در تیمورم دوب کنیم.